A one-day conference program of IPFT and YIPFT was held on Thursday in the presence of Minister Shukla Charan Nawatia, Youth IPFT AGS Pradeep Debarma, Youth IPFT Office Secretary Ravi Debarma, Youth IPFT Secretary Bir Kumar Debarma and others were present. The conference was commenced by lighting a candle by the present guests. On this day, a one-day conference program of IPFT and YIPFT was held on Thursday in the presence of Minister Shukla Charan Nawatia. The minister also spoke at the program. Youth IPFT AGS Pradeep Debarma, Youth IPFT Office Secretary Ravi Debarma, Youth IPFT Secretary Bir Kumar Debarma and others were present. IPFT Tekwardjala Division Committee ini ketal klayui Youth IPFT IPFT Division Committee abo khajaknai aboni Division Committee ni reformation program ni conference program ang belai hambaimaya pharo tini Tekwardjala Division Committee ni bisingo jara IPFT na hamjaknai IPFT ni tipralen ni dabiwo jara loberi tongnai जों खोनाका प्राय 5 बोसोरनि परे थांनाय 2020 आफोरनो पाइथाकनि तेक्वारजला डिविजन कमिटी कॉन्फ्रेंस खालायो तब प्राय 2025 5 बोसोरनि परे तिनि हैन हाइते बोलसे कताय गयै डिविजन कमिटी खानानि बागै जरा उद्योग नानाय रखनो तिनि नेवा पांडाव फाइसो पैजाक सिनी सीनियर लीडर बिनी वक्तव्य जों खोनाका खरगसा राज्य सरकारनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि खरगसा हेडमास्टर तंगमानि बिनी रिटायरमेंट नंगमानि यागोलनो गवर्नमेंट नि सर्विस बो हाबा पाइमानि यागोलनो चिने पार्टी बो जयन खालायफैका जखन सरकारी चाकरी खालायतामानि जराफोनो टीयूकेएस नि बिसिंतियै रिजनल पलिटिकल पार्टी रखनो जरा कर्मचारी नि बिसिंतियै आईपीएफटी 2009 नि सिमी तरफानि लकफानि त्रिपुरा जरा कर्मचारी संगठन तंनाय टीयूकेएस बरकनि बहने अबदान दंगो चिनि बरमनां सारेन सिदा परमा बबो टीयूकेएस नि खरगसा आदं तंमानि बजखन रिटायरमेंट नंगो बिनि सारेन सिदा परमानि बनि बसला बनि साजक बनि बसु जतनो गवर्नमेंट जॉब सरकारी चाकरी इवेन बिनि सामने থেকে শুরু করে সাজক বসলা বসুক যতনো हाईली एडुकेटेड ते ऑफिसर रगन बरकनि रैंक तारपरे कोनो बिनि चाकरी जीवन पायै राजनीतिक जीवन बा राजनीतिक बिसिंतिनो त्रिपुरासना सिसारनानि बागै त्रिपुराव पहिला टीयूकेएस नि परे अरे सॉरी टीयूजेस नि परे एडिसी गठननि परे टीयूजेस नि परे त्रिपुराव कोनो आंचलिक राजनीतिक बदल अबहाय आंदोलन कतर खायाखौ
Even overhead dabi kotor bukti saime ako, jeta siniti prasane thinam ni bagai, paithakti solution in lamano, bok phunogik langkha. Reported by Amit from Agartala, Chinikhora.